uJesu athi abona abantu abathenga ama-iPhone uthi makube abantu abathenga cash and makube ama-iPhone abizayo angithi ngizwa kodwa labantu abathenga kosiphokazi kombali uthi uJesu kusuka amadimoni from emkhathini eze kubo ombali bese abakwazi ukudayisela abantu then labantu abawathengayo nalabantu ababadayisayo baya straight to hell angizwa uyangizwa okay bese athi uJesu makube nesleep at least because mongena sleep uya uhell ngithola ngithi uthenga iPhone iba nesleep nekhalbo lakhona angizwa angizwa kahle lento ishoyo awuthi ngihlale phansi ngeke ngizwe kahle ukuthi yabona nje manje ngiyakuzwa nje usayikhulumile into ebhadlile emoqala kodwa nje manje ayangakuzwa kahle ngeke ngihlale phansi ngeke ngizwe kahle lento ukuthi nje kuba ukhuluma kanje na ufuna ukuthini kahle athi uJesu nomuntu ongezwa kahle uya ku hell uyangizwa ukuthi ngithini hayi ngeke awumeke ngihlale phansi ngizwe kahle emngani wami ayangikuzwa kahle ngicela usondele nje uzohlala ngala kuba manje angikuzwa kahle yeah so angikuzwa kahle uthi lento yama-iPhone neziliphu yazi bengisakuzwe nje eqaleni usachaza kodwa nje kahle angikuzwa kahle la ukuthi phela nathi yabona siyawaphatha ama-iPhone sometimes yabona so ngifuna ngicacisele kahle hle ukuthi lento yama-iPhone kuhlangana kanjani neheli ube ungena sleep kanjani akungicacisele nje kahle uJesu athi it's very important ukuthi ube nesleep because abantu bazakuhleka mongena sleep ngizwe ukuthi ngithini and labantu abakuhlekayo akubona abantu amadimoni asuke emkhathini so if uhlekwa abantu ungena sleep we are going straight to hell with nalabantu abakuhlekayo angizwe ukuthi ngithina ngithi mngana ya ngiyakuthola lapho